ततस्तौचा हितविप्रातः मुनिवासा मुपस्थितो समारभ्यामपश्यस्तौ सतपत्यव सत्तमः कृतत्वतो दत्यानन्दताहन्तेन संविदाम् उपविष्टो धाङ्गाच्ची चक्रगतवैश्यपत्तिवो राजोवाच भगवस्तमहं प्रष्टुमिच्छामेकं वरस्वता दुःखाय धमे मनसः स्वतित्याय तदङ्गिना ममत्ववतराजश्च तदुङ्ग्रतिकृत्समे चारणतोऽपि तदज्ञास्य किमित्तेन मणिसत्तमायं च निपुटपुत्रैदारघृतैस्ततोदिता उदानेन च सन्त्यक्तस्य तु हादितथाप्यते Ongistossi vissi mama kustamanaso taskimatirmahavagatanmaha jnaninorupi mamasya ca bhagatasya vivekandasya modhata Rishivāca Jnanamasti samastasya dantavesagocare विशेषमाभागोधाति च विपृथक्कृता दिवन्धा प्रणिनाते द्विकत्रावन्दस्तथा पडे केचिदेव तथा तत्रो प्राणिनस्तुल्लदृष्टया ज्ञानेन मनसा सत्यं वेतुने हितेबलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पक्षिपक्षे मृगादयः ज्ञानं च तामनिश्चानन्दति सन्मृगपक्षिणाम् मनुष्याणां च गतिश्चानदुर्लभतयोभयो ज्ञानपेषितं पश्यतं पतवां भवतन्तुषु प्राणमुक्षतर्मोहात्पीडामपिक्षुरामानुसामोदव्यर्थाभिलाषा सतं प्रति वास्तविपकारायानतिर्न किं पश्यसि तथापि ममता वरते मोहो वर्ते निपातिता महामाय प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्मात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रागणपतेः महामाय हरश्चैरातयोः समाहितादवज्ञानिना पद्ये कंसिदेवी भगवती सा प्रस्य महाय महामाय प्रदच्छति तया विशिष्यते विश्वं जगते सचराचरम् प्रसन्नं मरणौढं भवति मुक्तये सावित्र्य परमामुक्त्यै त्रिभूता सनातनी संसारमङ्गलेतुस्तस्यैव सर्वेश्वरेश्वर राजोवाच भगवान् प्रसादेवी मामायति जन्मवा सकमस्य जनिन्दिदो जप्रमाणं सदा देवी जत्स्वरूपदुर्भवा तत्सर्वं सुतमिच्छामि ततो ब्रह्मं विदाम्बरा ऋषिर्वाच नित्यगस्रादकर्मोदस्तया सर्वमिदं तथा भाविदमस्पते बहुधा श्रुतं मम देवानां परसिद्ध्यर्थमाविवर्ति साजता प्रतिपदन्नेति तदा लोके सानित्यप्यधीयते योगनिद्रन्ददा विष्णु जगतस्य कनविकृते आश्चर्यदर्शसंवदनकल्पन्ते भगवन् प्रभुः ततो रामसुरगुरु विख्यातं मदकल्टभो विष्णोरकर्णमो भूतो हन्तं ब्रह्माणोद्यतो शनाविकाण विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दुष्कलावसो चक्रो प्रसक्तं च जनार्दनं दुष्कावधो निद्रं त्वामिकगृहस्थितः जीवनाथय हरे हरिनेत्रकुतालयं विशिष्ट्वैरवनप्रिंस्थितिसंहारकारिणी ब्रह्मवादि विष्णुर्दोळकेशसक्रभोः ब्रह्मवाच तं स्वाहा तं सोधा त्वमेव सत्कारस्वरात्मिका
स्वतमश्वर नित्यतिरामत्रमकस्थिता योगेव सुन्दर सावित्रवङ्गे विधरणे परात्वद्धते तत विश्वन्तो इतसुज्यते जगत् त्वचत्पालते देवी तमस्य सर्वदा विश्वष्टो सृष्टिरूपत्वं स्थितिरूपत्वपालने रत्नमूर्तिरूपान्तरे जगतस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृते महामवाच्च भवते महादेवी मासुरे प्रकटिष्ठन्तु सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि महारात्रि महोरात्रिश्च कारुणातं श्रेष्ठमीश्वरीं त्वं हिंस्ते बुद्धिर्लक्षणा गजपुष्टि तथा तुष्टि त्वं सन्धि सुन्दरे गज खड्गिनि सुरिनि घोरा भगिनि जक्रिणि तथा शङ्किनि चाकिनि बाणाभुषण्डि पर्यायुधाश्रमशम्यतरा शेष शुभभ्यस्तुति सुन्दरी परमात्मेव परमेश्वरी रतकिञ्चिर्वजितवस्तु सदा सदा पाठ्यात्मिके तस्य सर्वस्य सकलैः सत्त्वमीश्वते तदा दयातया जगत्सृष्टा जगदप्यातीतो जगत् योगी निद्रावशन्निदगष्टसोतमेश्वरः विष्णुर्सूर्यग्रहणमयमिस्तान्नैव च भारतस्य जगद्देष्टाकं सोतु शक्तिमान् भवेत् स्वात्मितं प्रभावैश्वर्यदारिर्देवि संस्कृता मोहकैतद्वराधर्षावसुरमरुकैटभो प्रबोधं जगत्स्वामी यतमर्चितो लघु ओदस्तग्र्यतामस्याहं तुमेतो महासुरो हरिशिवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनाथाय मह्यन्तं मदकैटभो नेत्रस्य मासिकाबाहो हृदयभ्यश्च तथोरसा वर्गनिरस्तनिष्ठस्थो ब्रह्मणागतरङ्गनः तस्थो च जगन्नाथस्त्रियामुक्तो जनार्दनः ईकरणवेभिषन्नाथः सतदृश्च तदो मधुकैटवद्रात्मानमतिर्विद्यापराक्रमो रोगरक्तिक्षामरुतो ब्रह्मणा जनितोद्यमो समुत्थाय तदा साक्षादनुद्धे भवामरिः सहस्राणि बाहुप्रहारणो विदोहूतावत्तो गुणमनत्तो मामयादिमोहितो वटबन्धो वरस्मतव्यताङ्गिति केशवाम् भगवानुवाच भरतानक्षमिदुष्टो ममज्ञाधर्वापि किमर्ण्यवर्णत्रयतापतिर्बुधं मम ऋषिवाच